Ukanti ke abantu baphawule ngalo cimi wombane nangendlela abachaphazeleka ngazo kwikhasi lethu lika WhatsApp. Yho msasazi ziyonakala izinto zombane noba lo mbane sasike asawufakelwa xa kanti uzakwenza le nto. Ngoba uyasibetha kakhulu thina ngoba asibinayo indlela yophinda sithenge ezinye izinto xa zithe zonakala ezi sinazo. Mina ngokwami ngathi mhlawumbe sesicela ukuthi uhulumeni asitshene ukuthi isixazululo kuzoba yini ngendaba kagesi ngoba sikhulunywa kakhulu kodwa ayinasixazululo. Mhlawumbe kuhle ukuthi manje sithule silalela uhulumeni ukuthi kumele sikwenze nokumele sikulindele ikuphi. Eskom oxakiwe sithi asazi ba makatheni. And suppose usixelele ixesha lelilo azawucima ngayo umbane nazawubuyisa ngayo so that sikwazi upreparation kwa umbane uzawucima ixesha elithile. Nothi le into ayenza ivese kacima umbane engakhange asixelele ubuzakucima xesha phi. Sengibona ngazathi eminyakeni engemngaka ezayo sizolokhu siba nenkinga impela ke nala sothola khona ama-investors ebamadolonzima ukutshala imali kuleli ngenxa yalo gesi lokho uba uthanda ukuthi ube inkinga la ezweni lethu. Isingaseke uhulumende abe kanti uyakhawuleza ukuyilungisa le ngxaki ejongene no Eskom kwakhona ukwenzela kuzwe nezisombululo. Enkosi.